Yes, reka mbasuze rero kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize umugoroba mwiza bakomeje kubana natwe ndetse nabakomeje kugenda mudukurikira gatanu kuri gatanu hano ku Karabo TV. Twizere ko buri wese ameze neza. Turi mu masaha y'umugoroba rwose kuri wa gatandatu ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Munyemerere turebere hamwe amwe makuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane twibanda ku bikomeje kuvugwa hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namwe mutubwire uko mumerewe mu mwanya w'ibitekerezo ndetse naho muherereye. Tunabifuriza gukomeza kugira weekend nziza cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeye cyane iyobowe n'Abarundi yongeye kwibasira, ndetse ubwo ni igitero gikomeye cyane cyongeye kwibasira umutwe wa M23 mu gace ka Kavumu. Amakuru atugera aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko imirwano yaje kuba uyu munsi, yaje gusiga uyu mutwe wa M23 wambuwe igifaru, kimwe mu bifaru bari barimo kugenda barwanisha kimwe mu bifaru rero kandi biri kwifashishwa cyane mu gucunga umutekano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Aha muri Kavumu rero hakomeje kubera imirwano kuko no mu minsi mike yashize nanone habaye igitero n'ubundi cyaje gikurikira ikindi cyabanjije cy'Abazarendo, ariko bakaza gusubizwa inyuma. Hari amakuru avuga ko M23 yagerageje kongera uburinzi kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu kuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kugeza ubu abatari bake bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ku bigendanye n'iyi mirwano ndetse no ku bigendanye n'ibi bitero bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane, ndetse bikaba bishobora kuza gutuma umuriro ukomeza kwaka muri ibi bice bigiye bitandukanye. Amakuru atugeraho akomeza gushimangira ndetse anagaragaza ko iyi mirwano yaje no kugwamwo abasirikare benshi ku mpande zombi nk'uko bigaragara. Turifashisha amakuru yashyizwe ahagaragara n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka Media Congo Akadomo.net ndetse namwe mu masoko yacu akorera hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho baje kugenda bagira byinshi batangaza. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gutungurana ku buryo bukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho baje kugenda bakora ibishoboka byose, aho baje kugenda by'umwihariko aho bwana Tshisekedi yaje gutungura Thérèse Kayikwamba mu nama y'abaminisitiri yabereye mu biro bya Tshisekedi, hanyuma akaza kumutunguza indabo nziza cyane. Imwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa ndazana kukubwira kandi ku bitero bikomeje kwibasira Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, ukomeje kugabwamo ibitero bisa naho ari kwihorera ku gihugu cy'Uburusiya gerutse nacyo kugabwaho ibindi bitero bikomeye cyane. Ndagushuje rero nkwifurije umugoroba mwiza, wokomeje kubana natwe, wokomeje kudukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu mu buryo bukomeye cyane cyangwa se mu buryo bugezweho. Reka nkubwire ngo rwose wokomeje kugenda udukurikira mu buryo bugiye butandukanye, nkwifurije ibihe byiza. Niba uri mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, uri Gitega ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, nkwifurije ibihe byiza ndetse nkwifurije kumererwa neza cyane. Abari mu Rwanda, bari mu bindi bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari, mbifurije kumererwa neza ndetse mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko mukomeje kugenda kandi muradukurikira muri Ibwota Masimbi, mbifurije ibihe byiza. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kugenda muradukurikira gatanu kuri gatanu. Ni iby'agaciro kuba mukomeje kugenda muradukurikira cyangwa se mukomeje kugenda murabana natwe rwose. Munyemerere rero nkubwire ngo wowe yamaze gukanda subscribe ndagushimiye, nawe turakanda subscribe igene iki kugira ngo bashe kuzajya udukurikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo bworoshye cyane. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo rwose uyu mwanya n'ibintu bitameze neza, ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mukomeje kugenda muradukurikira, kaze kuri mwebwe mukomeje kugenda murabana natwe gatanu kuri gatanu. Nyemerera aya makuru tuyatangirira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibitangazamakuru bikomeye cyane byo ku butaka bwa Kongo bimaze gutangaza neza yuko uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane, imirwano yongeye guhuza ingabo z'u Burundi cyane cyane zinabarizwa muri Kivu y'Amajyepfo n'umutwe wa M23, aho zari zifatanyije n'Abazarendo bakaba bongeye gutungura M23 bakagaba igitero gikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gaciro ka Katana gaherutse no kuberamo indi mirwano ikomeye cyane, ariko kakaba karongerewemo uburinzi n'umutwe wa M23. Icyakora iki gitero nticyabujije cyane cyane izi ngabo z'Abarundi
gukubita ababaza uyu mutwe wa M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho benshi bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni ibitero bivugwa ko byaje bitunguranye ndetse bikaza gusiga abarwanyi ba M23 bamwe basize ubuzima, nubwo ngo habayeho gutakaza ku mpande zombi. Ariko kandi andi makuru ashimangira yuko muri iyi mirwano ingabo z'abarundi zaje kwambura uyu mutwe wa M23 igifaru, muri bya bifaru nyine byifashishwa. Bivuga ko ahangaha muri iki gice rero hasanzwe harindishwa ibifaru bikomeye cyane muri iki kibuga cy'indege, kuko bigaragara kugira ngo kitazafatwa n'uwo ari we wese. Ni imirwano bivugwa ko kandi yaje gufatirwamo intwaro ziremere cyane, zirimo intwaro zo muri bwoko bwa RPG ndetse na machine gun ndetse na AK47 nyinshi cyane, dore ko ari imirwano yaje kuba umwanya munini. Kugeza ubu ntihari haharurwa by'umwihariko ibitigiri cyangwa se igitigiri cy'abaguye muri iyo mirwano ku mpande zombi. Icyakora amasoko yacu ndetse na societe civile muri icyo gice bavuga yuko uyu munsi ibintu byari bimeze nabi cyane muri aka gace ka Katana, nako gaherutse kuberamo imirwano na none iminsi mikeya ishize muri kino cyumweru turi gusoza. Habaye imirwano kandi mu gihe mbere yaho nanone abazarendo bari bagabye ibindi bitero bikomeye cyane, ibitero byari byaje gutuma noneho ibintu byongera gufata indi ntera, ibintu byongera kuzamba, ibintu bishobora kuza gutuma rero abantu bagiye batandukanye bashobora kuza guhura n'ibibazo. Amakuru atugeraho avuga yuko iyi mirwano by'umwihariko yaje gucubyo n'uko umutwe wa M23 wabashije kuba wahamagaza umusada ukomeye cyane, ariko kandi biza kurangira igifaru gishimuswe cyangwa se gitwawe nk'uko bigaragara. Bivuga ko rero iki gice cyane muri Kivu y'Amajyepfo ari kimwe mu bice biri muri target cyane ingabo z'abarundi bashaka kwigarurira mu rwego rwo kugira ngo bahere ku bikorwa remezo ndetse n'imijyi minini cyane bambura uyu mutwe wa M23. Aha kandi n'abasesenguzi bavuga yuko kuva ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar bisa nabi bikomeje kugenda binanirana, bishobora kuzatanga akazi gakomeye cyane nanone kubahuza ko kongera guhuza impande zombi, mu gihe bigaragara yuko intambara ikomeje kugenda itutumba ndetse inafata indi ntera. Ubu kandi uyu mwuka mubi ukomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo ni nawo ukomeje kugenda ugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko naho mu bice by'iwarikare intambara ikomeje kugenda itutumba ndetse inategurwa ku mpande zombi, aho bivuga ko ibirindiro bikomeje kugenda byubakwa ku mpande zombi, bikongerwamo abasirikare ndetse bikanongerwamo ibikoresho bya gisirikare. Reka nkubwire ngo kandi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kugaragaza urukundo rukomeye cyane afitiye Therese Kayikwamba, nk'uko bigaragara mu buryo rero yamuherezagamo indabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amafoto yashyizwe ahagaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga yerekana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ahereza indabyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Madame Therese Kayikwamba, nk'uburyo rero bwo kumushimira cyangwa se umushikiranganje imigenderanire n'ayandi makungu. Bwana Tshisekedi yatunguriye rero n'ubundi Kayikwamba mu nama y'abaminisitiri yaraye ibereye mu biro bye. Muri iyi nama kandi perezida wa RDC yashimye icyo yise intambwe ifatika igihugu cye rero kimaze gutera ku ruhando rwa diplomasi mpuzamahanga, by'umwihariko rero mu rwego rw'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibitero bya diplomasi byakozwe mu guhashya igitero cy'u Rwanda. Yunzemo ati amabwiriza yaratanzwe, umusaruro uraboneka mbere yo kugaragaza Kayikamba nk'intwaro nyayo ikomeye cyane. Bibaye kandi ubwo bwana Félix Tshisekedi Tshilombo yongeraga gutsindira manda ya kabiri yo kuyobora Kongo. Aha abenshi baratunguye batangira kwibaza abazasubira muri guverinoma cyangwa se abazahindurwa. Ku ikubitiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yaragaragaye ndetse agirwa umugore nk'uko bigaragara ubwo yasimburaga bwana Christophe Rutundura wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo. Aha kandi ni nako kandi Minisitiri w'Intebe nawe yaje kugenda asimburwa, nawe agirwa umugore. Ibyo bwana Félix Tshisekedi Tshilombo abona yuko bisa naho byatanze umusaruro. Bwana Tshisekedi yahaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kandi we indabyo nyuma y'igihe uyu mugore rero azenguruka hirya no hino mu isi atakambira amahanga ko afatire rero Rwanda ibihano kubera ibirago Kinshasa irushinza byo kuba rushyigikiye rero umutwe wa M23. Ni ibirego kandi byashyikirijwe n'ibihugu byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo rero bimwe muri ibyo byafatiye u Rwanda ibihano, ari narwo rero n'ubundi birwotsa igitutu birusaba guhagarika ubufasha kuri M23 ndetse no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rwakunze kwamagana rero n'ubundi imyitwarire ya biriya bihugu irangwa no gufata uruhande, aho rero gukemura impamvu muzi zatumye rero amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo abaho.
kuri ubu rero kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze igihe mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi rero by'umwihariko umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ubwo n'u Rwanda na Kongo, ndetse ibihugu byombi birateganya gusinya amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono rero mu minsi iri imbere ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano nayo akomeje kugenda avugisha benshi, n'amasezerano akomeje kugenda avugirwamo benshi. Muranyemerera mu kanya ngaruke no kuri iki gitero cy'Uburusiya kuri Ukraine.